Kora ahangaha ku kagengeri k'umutuku ujye ubana natwe ubone amakuru agiye atandukanye ajyanye n'intambara, ibyegeranyo ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uru ni Uruyenzi TV, njye ndi K Lados, nguhaye ikaze ku munsi ukurikiyeho w'intambara. RDF yavuze ku musirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku musirikari wayo nyine warasiwe ku mupaka w'u Rwanda ari kurasa abapolisi b'u Rwanda. Njye nguhaye ikaze, uru ni Uruyenzi TV. Ushaka kandi wadukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye wandika Uruyenzi TV. Aha ni kuri YouTube TV channel, aho utazajya ucikwa numara gukora subscribe. Gusa kandi ushaka ikindi kiganiro watwandikira muri comment. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, umusirikari wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwaje imbunda yinjiye ku butaka bw'u Rwanda, mupaka cyangwa se Petit Barriere, arasaba abapolisi babiri b'u Rwanda arabakomeretsa. Mu kwitabara no kurinda abaturage bambukaga, umupolisi w'u Rwanda yahise amurasa arapfa. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda ryasohotse kuri uyu wa gatanu rivuga ko ahagana saa 2:45 za mu gitondo, umusirikari wa FARDC utatangajwe amazina yinjiye ku mupaka w'u Rwanda Petite Barriere arasa inzego z'umutekano z'u Rwanda no ku baturage bambukaga umupaka. Iryo tangazo rikomeza rigira riti: yakomerekeje abapolisi b'u Rwanda babiri. Mu kwitabara, umupolisi w'u Rwanda wari mu kazi yirwanaho nawe ararasa arengera abasivile bambukaga umupaka n'abakozi bo ku mupaka. RDF ivuga ko uyu musirikari wa RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda anesha metero 25. Ivuga ko yahise ahamagara urwego ruhuriweho n'ibihugu byo muri ICGLR rishinzwe kugenzura imipaka ngo rikore iperereza. U Rwanda kandi rwamenyesheje uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi bo ku mupaka w'impande zombi banasura aho byabereye. Ingabo z'u Rwanda ziravuga ko zageze ubu ku mupaka umutekano ari wose. RDS cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23 gusa. U Rwanda rwo rwakunze kugaragaza ko ibyo atari ukuri, ko nta kimenyetso na kimwe kibigaragaza. M23 nayo yakunze kuvuga ko nta bufasha na buke irahabwa na leta y'u Rwanda, ko intwari ikoresha arizo yahishe ubwo yahungaga mu 2013, zo yambura ku rugamba, izambura abasirikari ba FARDC n'izigura n'ingabo za Kongo. Ndi K King. Bikaba byakomeje nyuma y'ifatwa rya Bunagana, bizatuma M23 idakomeza kuraswa impande zombi. FARDC yarihemukiye irasa mu Kinigi. Amasaha 23 arashize intambara ya FARDC ndetse na M23 ikomeje. Nguhaye ikaze, nimba wakoze subscribe ntabwo uzacikwa na gato. Ifatwa rya Bunagana rizatuma M23 idakomeza kuraswa impande zombi. FARDC yarihemukiye mu kurasa mu Kinigi, ni ku butaka bw'u Rwanda. Amakosa FARDC yakoze yo kurasa mu Rwanda imbunda zishinze nka Bunagana yari amahirwe akomeye ya M23 gufata uyu mujyi. Abayifasha bo abaribo bose bagiye kuyirinda kuraswa impande zombi. Ese uyu mujyi wa M23 izawusubiza nk'uko yasubije Goma, cyangwa hari gahunda yo kuganiriraho ifite? Uru ni Uruyenzi TV, njye ndi K Lados. Ikaze mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka noneho tuvuge ku mutekano w'u Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda yo ivuga ko umutekano w'u Rwanda urinzwe. Minisitiri w'umutekano mu Rwanda Gasana Alfred yatangaje ko umutekano w'u Rwanda urinzwe nyuma y'imyigaragambyo ikozwe n'abakongomani ku mupaka cyangwa se imipaka itandukanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na leta y'u Rwanda. Mu kiganiro n'itangazamakuru mu karere ka Rubavu, Minisitiri Gasana Alfred yavuze ko umutekano w'u Rwanda urinzwe ndetse abanyarwanda bakwiriye kwima amatwi abari hanze y'u Rwanda. Yagize ati: umutekano w'u Rwanda umeze neza, urarinzwe. Ibyo umuntu yanabyizera cyangwa se yabyizeza abanyarwanda bikomereza gahunda zabo ziterambere. Birumvikana bagashyiraho ingamba kugira ngo umutekano wabo ukomeze ubungabungwe. Abashaka kuwuhungabanya ngira ngo nubwo batumva barabizi ntabwo babibasha. Abaturuka hanze y'igihugu bari mu bikorwa by'ubushotoranyi, bari mu bikorwa byo kururira u Rwanda mu bikorwa byabo. Icyo dutoza abanyarwanda no kubima amatwi
no kudakora nk'abo. Minisitiri w'umutekano na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu basabye abatuye mu karere ka Rubavu gushyira umutima mu bikorwa bibateza imbere birinda ibibarangaza. Ibi babitangaje ubwo bari bifatikanyije nabo mu bikorwa cy'isaha y'isuku hasukurwa umusozi wa Rubavu. Ibi bibaye nyuma y'aho kuri uyu wa gatatu i Goma habereye imyigaragambyo ikomeye y'Abanyekongo bamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhungabanya igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Leta y'u Rwanda ihakana ko idatera inkunga umutwe wa M23 ndetse inasaba abanyarwanda kudakomora nk'abakongomani ngo bigaragambye ndetse banasahure nk'uko bo babikoreye abanyarwanda. Reka ngushimire rero twakomeje kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro n'iki na kimwe. Njye na K Rados, uru ni Uruyenzi TV, ndabashimiye, tuzakubane ubutaha.